Uyu munsi tujye kurebera hamwe urutonde rw'amazina 30 y'abahungu ndetse n'abakobwa ariko amazina y'abayisilamu atangizwa n'ingombajwi ya K. Ku mwanya wa 30 turabona izina Kubra, ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye urenze cyangwa se uhambaye. Naho ku mwanya wa 29 dufite izina Kaina, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umuyobozi cyangwa se uwayobora. Ku mwanya wa 28 dufite izina Kayar, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Irani, ryakomoka no mu Barabu, rikaba risobanuye inzozi. Naho ku mwanya wa 27 dufite izina Kehala, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde no mu Buyapani, aho risobanura amahirwe meza cyangwa se gukomera, ryanasobanura icyizere. Ku mwanya wa 26 hari izina Karim, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ubuntu cyangwa se icyubahiro. Ku mwanya wa 25 dufite izina Kirna, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, ryakomoka no mu Buhinde, rikaba risobanuye kurabya cyangwa se indabo, ryanasobanura kwishima. Ku mwanya wa 24 turabona izina Kamer, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye intungane cyangwa se uwuzuye. Naho ku mwanya wa 23 hari izina Karila, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye inshuti cyangwa se umukundwa. Ku mwanya wa 22 dufite izina Kayan, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye kubaho, ryanasobanura ikimenyetso, rishobora no gukomoka muri Irani, aho ryasobanura ubwami. Naho ku mwanya wa 21 hari izina Kuzna, ni izina ry'abakobwa, rikomoka ku izina Husna ryo mu Barabu, rikaba risobanuye umwiza, ryanasobanura ibyiza. Kadukomereze ku mwanya wa 20 aho tubona izina Kais, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umuyobozi cyangwa se ukomeye, ryanasobanura umunyabwenge. Ku mwanya wa 19 dufite izina Keisha, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili mu Bayisilamu, rikaba risobanuye ukundwa. Naho ku mwanya wa 18 turahabona izina Khalid, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye udapfa. Ku mwanya wa 17 dufite izina Kinza, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu mu Bayisilamu, rikaba risobanuye umunyabwenge, ryanasobanura ubutunzi. Ku mwanya wa 16 hari izina Kairo, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umutsinzi. Dukomereje ku mwanya wa 15 aho tubona izina Karida, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye udapfa cyangwa se kurama. Naho ku mwanya wa 14 hari izina Kadri, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Turukiya, aho risobanura utunganye, ryanakomoka mu Barabu, rikaba risobanuye imbaraga. Ku mwanya wa 13 dufite izina Kamia, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde mu Bayisilamu, rikaba risobanuye umukundwa, ryanasobanura umwiza. Ku mwanya wa 12 hari izina Kabir, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye urenze cyangwa se ushoboye. Ku mwanya wa 11 hari izina Kizana, ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwaho abahungu, rikomoka mu Barabu mu Bayisilamu, rikaba risobanuye uw'agaciro. Naho ku mwanya wa 10 hari izina Kadan, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, ryakomoka no muri Turukiya, aho ryasobanura umutsinzi cyangwa se inshuti, ryanasobanura ukomeye. Ku mwanya wa 9 hari izina Kisma, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu no mu Buhinde, rikaba risobanuye igeno cyangwa se amahirwe, ryanakomoka mu Baheburayo ku izina Kishma, rikaba risobanuye impano. Ku mwanya wa 8 hari izina Kahil, ni izina ry'abahungu,
rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye inshuti cyangwa se umukundwa. Naho ku mwanya wa karindwi hari izina Kasra cyangwa se Kisra, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, ryakomoka no muri Irani, rikaba risobanuye ikamba. Ku mwanya wa gatandatu hari izina Kian, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu no muri Irani, rikaba risobanuye umwami. Ku mwanya wa gatanu hari izina Kavya, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde mu Bayisilamu, rikaba risobanuye umuhanzi cyangwa se umusizi. Dukomereje ku mwanya wa kane aho tubona izina Kaif, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ushimishije. Naho ku mwanya wa gatatu hari izina Kinda, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umwiza. Naho ku mwanya wa kabiri hari izina Kini, ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwaho abakobwa, rikomoka muri Hawaii, rikaba risobanuye ubwiyongere cyangwa se ubwinshi. Ku mwanya wa mbere ari nawo dusoreje urutonde rwacu hari izina Kaju, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, ryakomoka no mu Buhinde, rikaba risobanuye umwiza. Wakoze cyane kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira.